Mutegeri Owero TV ntukwenge tombo chamani yake mubango irawe wendete yo mikarire ya Meru oni mbeto afini asimana ntukweru arende ndatwarire manto yara ya karaya yara ya into utianirwa kana yara to ikwa kana tuka kwa imure okwa nerua anto abenge baichi ya inheritance ndweru ari nkwenda tweleswa na njirenda yontu iru ari kubangirite aini bakwa tuna mukuru awetwa Geoffrey Nabea tuna mukuru awetwa Ntorokunga na kinyonge awetwa Paul babonde bakaumbo twelesa ni atinto bibia tiana erwa bibia karika na neta ni ata kuikarika kenda kintu kitatiwe nkiamberia yabo na Ntorokunga ni atinto bibia tiana erwa imubango mutaratara yuko yo thiata erwa into bibia tiana erwa karaya bibia tikana erwa karaya imunda kana ng'ombe muntu aketho na ng'ombe cia aina atana bawe no katigaira ura mukuru nende aka mutano ura mukuru kana omwana ura wende mukuru ainwe omwana ura wende mukuru ari nebunka ya mudaka no tigaira aketho ale mudaka mukuru akero to bibire baba banene ali kanyago ibanini banene ibane ubagaire wana vinia zibolo into bitiana ero muntu akwete ageya kwithira aina mutana umuku aina ana bawe barume atia ero mukuru aira babangi na ai murithi wa into biawe na kugeya kwithira ti mwana ari muri okwa wende mwenwe murithi into biawe no ntunwe muri okwa wawe na bike ya kwithira gutina mutono ethe buru wende mwenwe muto untu wowo kobo na atia ero interview abirithi no ntu tupitena kuntu gwita na gia ari barabatia waku era we muchiu wenda kimuri oku no ntu ari batari ba ng'ombe bari utongo bo muntu ato tukaririo we bwana Paul yes nkiakiwe itokona tukwiro ya bratore gigwiro Ntorokunga na bwana Nabea into bibia tia ero mutano ra mukuru kana mutono ina mukuru wakwa muri okwa mwekuru ka thare amana kana ne ate utibyo tuigwa na atia irawe ai bega mwekuru Timeru mwekuru ethairwa ajuko ya gintu gitekirigi yani gintu gite na itumi no ntu mwekuru ale oinde no ete gitare onde ija onge akuru bara akuru buru bauga muka iye kondeke mutejunge kirumatithire to kiyunge ko kiomba kurabo kegi tare onde na ndi mwekuru ari ngitigiro into ikwarira isi mwekuru aume ayete na eta kwao na ale ndo ibikabya na ala kwao lakini ndeje mukuru uju wakeyikura na ndika gakua into bibirengetigwa irungamiri mutano ngina akeya kwithwa aina kana yake baika nini kana gaka karungamiri mutano ngina mukuru wokua kana gakure kakura kayukio urithi wa bwethe na kuri gwa karaga kinya mutano ngino na nakethwa ikimatha muno kana akethwa imumaramari mukuru na chwaga mukuru ngi nture ni ora disposable na kuri ange boja ire urithi bobo mukuru yo natega akona kinya mwana uyu ndi nawe na wate karibu bwega akona ntu amutigira into bibionde ka kenyangia na mukuru akauga ntagure neje kamunda kangi kakuma mwankalare iga ntagu na rumo na tigairwo rithi mutana na tigairwo rithi na kurengithwa guteburu na tigaira na ndi mutane the mutano ngina na wakamenyera into bi nkiakiwe Ntorokunga nugona ya ntuko inika kwa interview tianirwa enduende ibikuruirwa nugona ibiti sasa ibiti mucheyo endwana ibakuruira karai kware amantu yeu biarunga mairo antuli kule kuruba njoli mbega baleo bakageta bola baka niendo ayeu bakaja kuambira baba kanene bubu bikaka obwega ko wende yakaipyarwa amirawo injury
ya gukulema bakiruyaira bio no mwanka njuri tukiarĩrĩria wenda njuri kurwamira ngakuria bana nabea we uri mukuru njuri mamba yaya ke ya kwenu uyu thiataira bura mukuru awire kana baila kiana bukona o aritu mnenkere twate o ni ate bubongo bubuthabutha turari bwana Phineas turari ne gamba riu kiumia kithiru mutana mwekuru atieri nethe muthaka kithaka na mwekuru otieri nethe muthaka kureya kwithira kwe mwana muntu mutano achiere ome mutano we gwe yakweya aratwika ekirwa inyi machibu aida turirwa kithaka kira mwekuru atieri lakini rira watu twakinyire o njuri itware ane no kuyebu turauga na ba bie bithatu bie mwekuru biere no weyire bie mwekuru bionde na o akarea na ture matiro rakenda kwenga mwekuru tuwake akarea na watho mwekuru no meku no mare gwe charia ire ne ndi ya njuri nundu itware kia kuruntiwa turauga na ite kuthia kwa mwekuru akarukia bare ana pa hebo mwekuru we mutano weyite na ite kwira ina na muwanja na kenda kueleza lakini kula tuika na kwa mutano ora uti muntu kona ni arigie tondeke murakuo kana ra mbodoni kana mwekuru weyite kwirwa kuri anjore aho hinya aka njuri akwa mila na metho irona mwekuru ke yite kuthara into ariku aro mwekuru weichoko na uritete ana bariku weto no uriku no tukumenya lakini ake yakwira mwekuru ka uri kibetu kimiro aida ntikumenya na kithani u ake yakwira na uri muntu wake wa Rwando kinya ke yanana igana iba ng'ombe ciao cia mukurura ende nuntu atayakiri Rwando kana muntu rero ikio tumwira aitindike na mantu yao ugari rakiau kwe bongyo etankwenda atwariria nkuruki okuwa manto ya muthako ngiake akaua unywa agwirere ibaba ikukarika na itonete manto yao ne atia kukarika bwana Paul ndatu oguria mutana kuyataria mucheyo akuwa agwirere ibaba ne atia kukarika nandi igukaraga u lakini nayo manto ya yetha ya kimenyeka no nto akuru mbere mukuru kinya lengithwa kwina weta akuru betha bakimenya orote tha yi mwekuru uju no ande ake yikwitha batagwata na ira ndene uju no erwa atiji inde akuru betha baije no nto iba gwita bakanyunyanira marwa na siri choma marwene na mukuru twata kunywana mukuru uju nkamwira byo muheba no kumenya igukarie mbisindi nandi uju manto na ya mukuru ria akethwa ajaije na mukuru ria ke yikwitha wiga sirikale ugu no kethwa aije o mtu netha na muchoro ondene jawara mbetanga nande nkaigwa uni nkombwa nkera mukuru no kumenya njewe kwante kuona karibu ega ntegaira nande mukuru uju akeya kuiwa gachagacha no kamatuka no mbere etabere gutekaragao na ndatigire ndero mukuru uju na okeja ukarona uni mbwire tigeni nande bakaigwa no ntumbere antu ibari na heshima sana na lera muntu uju nande mwana akeya kuma ome wo no ntu naije mwana watuika akeja ndera akuruba gachemene yonto kwetha kwina karana Herodas kana ukethwa baiba njuri ala kethwa wonu na ndu ukauga auge woni mukuru ule na mbirite kule antu ana gukariona na ino ntu naugite mwana ola agetikirwa atonyenja ende ngina ateja no ntu ngina ateguri na atirachiritu ni bao ntorunga ndazo guria mpunya oritio na uri anto yau into bigareta ando muchie ebitie nde toteri ndaka tuwe twendaka yelle muchie yonde ngambe chutu ngambe mana ile kwenda miunda endo kwethira mutano mwe na kwenda kuge bibinge ni ata kwaya ibao beya kuite yambari ubati banjuri muchie yeta wakana ni ata kwaya amba wetanto wa muchie yo mbele nendigo ba litaboligo ba tirajamantu yatetaite pakadire ntura nethawe na tongeria ntura nethawe na tongeria na ito mantu to kumira ndene aja twajuka ne atongeria ba andi bokeja kole mairo bwa bungu nabo geta kinju na injurie kagi igwari na intobira kwereka na bibya mwari bibya yabura kukire yakitira ingambe tu anga bibya matumbo iyaka bibya na ake
kwaya na interview mukuru akura na ua ng'ambe ichi aura mukuru ibatire itakire umunini kana bionde bya na omo ukwari wanaimana na kinya ndi butaura mukuru wirwera tiana tiaira akuru yaro ikuru mwaria kwaragia kwena gento wiro era nende bo kwandika tuwe yanende owe kara yende bo watu nakano tutia yanende tuwe example yanende ondukura kwa nukura owochi ali uinde mukuru njuri ndina guma owe mbere babange bonde nonduretwa imana na imana ina inya kuthia kwa tate na watiete botuiye utewe yakua wa botala ugure abi ekirumi ukura kirumi nundu muntu ake okwa utewora kirumi kiriko urabura agure netirate na retate na reikia kunende itare ana bajia batiaro ai mujetu yoni ndware kenda ari kenda bie bitatu lakini moyo mukuru ai gurukie babangi irindo byari bariku omwana na yindo byenke mwari ngania yindo byao nake ya kumuingira kinya bange bakare omutethia atete gonori akanywa ngombe ciao ciawe ebura pura gutiawa omuntu ne drai muchie oge ya wito ne bwana imana ko ya kimati akwira ari bakwa bababi banona muntu ati ayi tu ayi ayi wera muntu utethikira muri ngona wetate wirwo kuwande ko etantu wabeleza wabera umwana ona bwathike gwitete ate igukariona nonto atiera nene bana bo ibaire mikora ne akuru atia wao ma pakumira na witete ate nonto miwani njuri etekare miwani njuri ona thuru manio yara ki ora witete ate ora kupatere na tukariria u paru kuwire wa akuru batoneka ya kintu ndio tibyo batiairwa awe nandaka tuke winandaka yile nukona ubatira ng'ambe na kwina mwari tukinya mwari umwe kana nya batatu we ndaka ikenda kuba kithing'ambili ibwetekiritwe kikimila kana no baendu nayo kethira ubuyotha kana atagukara ora gwakaraga kuti batengi kuiya indi mwana kethe atuge mwari na te mwari ngina atathira irwete antu konde buru kainto bikaju kwa biete ari kwena gantu agatigirwa au na kinya tukuga muleo kwa karungamira kwena gantu agatigirwa kinya mwana aregairwa bategairwa bathire kathira burungi na gaukarira kwa mwanga ngine kwenda mwenda akarite antu nawe mwana omba kuthuka inyawe akara kurumia ngina na ino mwanga ngina ati wakawe na mwana etho ena kawe na mwana no akeyigwa no mwari akala kugurwa menya na bati kwithwa ina gantu au na bati kurumwa kamunda katenga wa kero kaka kaika muthaka kaika ikamwana mwari go gwatuika tuma na kangina gatigwa atugerira kyo wa kwenda wata mwari atiuri nyawe akarumwa aina haki akethira uria kana kinya kana aina haki yakarumwa aina haki kerona gurina ina tuwaona alali wati ono ora athithaia kinya ari kuga agaga akagaira ndaka chione agachoka agatigara kamwe kuru kara kamwe kuru kakagitwa gachunje kakero meya mwekuru inyo na akurire ri mwene akurire kakagitwa gachunje mwekuru atetiwa gintu ekinene kenda nande gachunje gakakero gakari mwana omwala akeya kwaga ikaro na aretire nakarea tukio kwa munda yo witero munda we aba unakwire na yo yaraulana no mya munda atokwarire munda ontuni onkona ne aro yero nyakaraya mtu noe ya kwinga munda na yo ari wetu ari wow ogiteri nuiteri na kware tuwe na andwa mberene ugengwa no mbere munda yo yukwa ya burato yuke kithaka kiki akwende nukona riwende ndakwenda tirana bakwa aturi bakawe anuje munda yo ari yetu atoingirwe boy tiana munda kana ne atako na ndura wakaraga akuruba tugwita kirane Herodas bela baro karite mwiriga nande owe akieku etenge jukwi mtu kuma
akieku ne anjeku na anabaku na mwekuroku nabo iboijiwa kabisa gute muntu lenge umome yatonyera njeku ayukege ntukwa na ngiye ujari okua ke okua atiete kidaga ke oyikienu utogithia ta orondazi bareo utona ni urongo aki tukie oe abau aukua na atatiete aua bibiete na nubona nenyanyo kona akuire mbere ya bau no me mwekuru ata utibi aua bibi nenkero atikiwa ende urana akuire mukuru nwake yenyawe muthia na kethira nyawe mukuru wende aukua tukinyi mutino barabara ontumikarika akua tiwete mutano ora mukuru na nenkero ng'ambe unge anenkero ni ata iba ube ya kwa interview ni akuruba antura tekaba into mbuao tigira bwana imana antuba itarira uringo igare kana ogwa boro kwire kwi akurubara bayegwiro yeku na yu abantura kana familia iwo be yakwa mukuru ibo kari yote gwo kari oreku no ntubareo no ntu lakini tukake tawa nzengere ringawa kinya tukika kwandu kemirongo ele motoro ido nzengi wete ate iwe na rete ate na yithirwe ku giyo kari wingare okara kwena okoye okone yakure antu bati bakumene atia museo wa wire na ibobe etigwe ninjuri na ibo tegwe sharia atugerera kyo wa anjuri ende ukumera manto ya kwaya na into kwe mukuru no me amto ibenda na nkuru kie bangi kwe mukuru mbike kuwa into bibyo ndende na byonde ndabite ke mutakwati wewe nkate nabyo kana ni atakokara ari kijake ake yaku ou kethira imu agiti akiru muchi no ndunya mwana ake yakwithira utiete na umuthwire ukatu okura no mwaere into byao wa mwaere yo gabele na bariku nundu gaba ukaigio muito ira komura ibya ba mumero ugatiri kimaye kya mwene kaitumairwa ngu nande kinyarengithwa athukia atia igitarira wene nya bugakara bwikorobana endo twakwaga inya okauga kethera tendoni unda ndagugo ateona ende no ntobwa ndoni no ntobwa ndoni no negaka olonge negaka na ene ugweta wo mumero na rendoni mono na nakirete ndoni mono no nto arengeraga kuthithia no arengeraga kuthithia ou ora no atengenda gutiga ntobokora wa amwana ora no ra mongani otigirwa kariura ameru ibakirete bo mono na kiraga yatura mumeru gukira ndoni na ikyo gyatuma kinya mwana omwije yani arengetanwa mwana omwije arengetanwa agetete abarabare wa konera ngina mbere aronga marwe wone kapiso ou ngina gakuruka na kinya atenge mutega kana mukethia atega kithakene nare ngina gakuruka mwana omwari atengetegethe arungama atega nare ithia gakuruka na teya nande mwana omuthaka arengita akona bachemania mwari na agatega akona mbere kwina muntu wijite netho imukuruka na mwekuru abeba naira wagetera na batethi nyiba yene wagetera nara wagetera na bakurukana kwa hiyo kware na ndo neshime kurigaria nyake kwaya na into mantu ne yonde mutegeri tukauruka nini enduo keta kuraya nukona bugi thomo kimatire ya tuchokete na ndeto ingi nyingi cia ukonie bura into byaya na waitera karaya mutegeri bwayo ntubo kwithira wina tutendelete kwariria mantu yagie utianira pointo bokaraya thai ndinda utuo kuria bwana nturukunga muria itona kimantu amwe mtomba kwithira ina twana totwale yake ni ata kwaye into bibi yake na mwari twichi mtu atoneka kai na untu into byagi na bieta bya ya ware obo kana ni ata mubongo kogarika bakarona bo aja tu atura o tu no totane de vale oli ya tano ngina ba mukuru ya bo bakedo vale o ya bo no
bawe kantu bateaga kantu gũkũ no bagĩte atĩrĩ eh bateaga kantu nguru ato na ina mwekuru ato na ina mwekuru boko ibyo baya ari tabora ntwaina kuona kuwende kuonania mtu aina ntaka atina ntaka ina are yake are baibaya wa amunda ibomba kurumwa amunda bakalimaga ainto ndithia ndethie nyatio nyago bono boni gento no bietheri no bone gento wanabiniazi ukuru urambithirite kimiru kiari kithuku muno kinya kiri na kibui kwina mwe kithuki mono mwari atayuka kwya gintu ginetumi no teki atiairwo buru ira biareo nanga mukuru ai muntu mwe mono mwari akaithira ina ntaguo mukuru ndaguo mukuru uri aketha ina rietawe na ya into bibingi buru agweta biothe no to ikilimu into bietia obyo mukuru akwire ati na mwana bietia irware okuo theri lakini akija kwithira ina mwari wa waina kana amuchiere kau katika uteke ntukatita atia inkugite ukairi ndauga mukuru natega akona nto aja guteka rimwega akauga ala ntagu ali yes kuma ya mwankana ntagu nanengerwe na mwana mwari bataga gairwo into unto o mukuru yogire no nto mwari no gwite gita ronde no gwita lakini mwari kwe kantu gagita wakatero ikero ika mwana mwari akare gwita ende mwari me anto batainge yo nto twinge nande batangana ntai mbua no kumakirigana urore ga kugurwa ari bagurwa bakathira na bagurwa na bageta no nto mukuru na ije kiba gwata agantagu iko gatuma mukuru gwantagu ntagu eja nanenkerwa ikona niende ntagu mukuru na yuka kwinya we ari umuthako mukuru aina inya na bidyo byeto wa muri okuona into tene no tuone ndi ati ona nyambi uri muri okwendi ati ona no nende ati ngibyo na ga mukuru ati yera kana ka kamwali nya kamwali kamwe nende nyambi kuwende kato digira mbere bibyo tumona kwegintu getwa kurumethetu kurumethetu ogwatierwe na ta kurumethetu munda yokeru yo akarumethetu munda wako kwa wao yo mukuru muto ino itete atia ogwire lakini wari ajiere kana kali utegintu yakiu akurumethetu umbeleza mabo ya kurumethetu atia kurwata munda kana rira mugutonyo kwa kwire bile byetoma utonya ndene muchiyu waitokerwa kuwata ukurumethetu mundene muna munda muno ukora niende ukawa kana yo wito tonya mundene jora nozonya muchiyu ari murogo ambi wagwende kinyake yako de muntu mwitho kwendera kwenga na kuongela mbi antu ba iki mwakoro mutonyo ko no rumethetu nduriro gwo wao wawe yagiru ari kinyere tu yaka ave joka roma nyumba utibiona finiazi utibiona ndi charia nanga kira ndi kira kwina mwanya nawe tu bana Paul lendo kuria kwibwo kwikareka kwithirwa mwana muthitho muchiyo atiumba kwawa toyukia kwankulani rietawe kwibwo aitere rietawe na rietawe ara muruma mwira toyukinya ukorona pia bao kukiumbika kirumi kiki twakende nyamwa no mbike kuruma no mpya kuma kirithe kana ne tabakara rietawe nethe rietawe tuyuki iwoni ngokosera ntaguo kwa ukona naka yabiwa bubwo ya nduma baba ampa bya kwe bya mpaka na riwa ambombera no arumiro irietawe ari kirumi kya rietawe kite kwanzande na abagu na rietawe mwanya oni baba eta ontorukunga eta wanjoni ambuge aya ntagu eta ontomwaja na nento mwaja na njoni na nto different ora nombeta nkamwera wote nte kwanda byaku lakini nde yandeye kamwera baba oni na kuheshimu oyo agampa kiragi yakwa na nduro kambata nura na kosera abau akarubwa ni neve
ntagwo we no ri kirumi kiu ntagwo ura chiari no ri no bere me barumire kirumi kite ndawa kite ono kiorio kwike mwekuro muntu na mukuro muntu nuntu wote kana wochiaro keta mwekuro ku na mukuro gwataja kana keta mweko utoko keto wowe no to mwekuro kiu kitembi pora rumani wo itate lagi ke ntagwo ke kiorio kiabi kiakio ende ndatukuria bwana Paul. Yes. Kukethera kwina muntu na rietaga aramutiire kirumi ethia mwana ompi mukuru uyu withwa muthaka na rietaga na antu different antu mwanya kintu giki muthetu uyu mukuru atigire arumana au agwote korona kintu kiumene na uni tayari munda yuranirwe na mwana ora rietaga wake ya kurenkerwa uyu akona thina na eno no nkugite atiri uyu rietaga no ethwa akenda muthakora lakini atumbo munenkera kintu giki na ituonete miunde mingi muntu ataka yukia munda akawa munda ivyo thega akathi agaitira ngugi okeja kwetha muntu na umirandu na ngaratanire nontu bakirumikira giatigirwe na ndi mantu ya kirif sana nontu antu ibataga bakona gintu kyonthe kira kiumana na rwari rurwiro muchiari kitigukarira mwana bubwega na ndantu ibakira mantu yo sana na ibagera yo kwimenyera muno andatu kuya Mr. Ntorokunga antu ibeta inyakara ya muntu akethira na riako indwari ikyo tano atura akaura ende thatu tuginya kuthiria miaka kithumba ithe onari ukua akaira na baba ri akiwa urendi ni mona etira ate inyakwire mutanu etira urake yochoka kwe biaya kana bagwa bagutithia utiire akeja uchoka uurire atega gintu kiawe ini untu atarumiro kiwe no wa munenkere ndi na bara batigeri bakero mwetere umuto kuwethe ndi na muntu netana keja uchoka kuwethe aigwa na bera ngania eya antu aweli areo wana na nenkero ndi kwa tumairali akeja kuija nanenkero tugerera manto ya mamba inyawe bana na byankendo twira imbibuthi ataira tukio mtu akuwa into bikunenkaniro nukona akeya yani kutia awa kinai kitena ngambe iche ukwenu ndoke ya kumira imbibia ila kwa kenda ya mbari urito tukambira idia na puramuche wa ila kia yare mwende tuakilia kinjuri akeya kuijali watu kani nkiro into bibi itezo kugitobula into bia antu bake trende bawitiro tukinda kaithano uwakwirwa yuke munda uwakwirwa yuke ng'ambe uwakwirwa yuke kina bakethira uraimbua munda na kwenda ng'ambe yamba atare baite itawa ng'ombe ichi ateona ni untu munda li ijo kwetwa joleo ijo ateaga ng'ombe ichomba bwo kia kwire nyakyo nende ati tabula ng'ombe kamundali noka yali akezo kala tigire twa lakini kule wakaraga mukuru alingitaga akona atana baba ona na babega bonde na ng'ombe ria linjeji nimwe mukuru amithali maira mwana ora mukuru alithio bangi na akamwira ng'ombe eji ndakunenkera uchiarithe babangi ng'ombe yo kameta yaku rero gachiarithire bangi bonde bagite ng'ombe kuwe ndi kuonania kinyora mukuru nyethira nerwe ng'ambera okaya ukakachiarwa kakanenkero mutaka kakanenkero ongi ubatunga ande batunganira ng'ombe gerwa ni awe mwareke ya kwithia mware ari umwe na boibi bitano monora mukuru akinenkerwa ng'ombera wana bonde bagende oti muntu ng'ombe riku mwana akija kwikura muchie ithe akeyogua tikuo akurwa mwire na clan banja iwo batukwana iba mona ira ti ng'ombe ne ithe turuntu no tinuritaita uno mwangebe twari ona ki ng'ombe ateta ondu yethirire kaithira ng'ombe kaithira muthakitira lakini yake yaraura miaka igana kitha kweyo ithe tunoka baba muicie batukwana na bamwitirie mbi bamutie munda kiri ariku kiwa uicaria atuyukie mwekuru tuginya kwibia
ni the imwe kurwa ithe amwira yuka kang'ambe kangu kwa muguru aina inya ekwaya na ng'ambe wire ekie kana imwe kuru kia kayana ne awe ya ne wari ne amwe kuru ne na mukuru gento kirekire Nanga kiragwe mwanya. muchejo na mukuru ika muguru kya mukuru kinye ithaka nyamwe ithaka nakithaka nyamwe kuru aringite bakaewa ibye mukuru etawa kya mukuru kwenda muguru no na bira bingi mukuru nawe ibyawe areo kiongo byawe na no we na inye kwaya na mukuru areo kiongo ginya akenda kuyukia ng'ombe nyumba aina aka bathatu akiyo ng'ombe nyombera no akuranire nacio cie nyombera no tukiuria ndu nyari bau na bawe te batana bau aina inya Drogonga karaya nonete antu iba nairo into na bakayukia obora kubatire ndu neru anona antu ibeta inyakoti nona ibwe kuboya pura ye yambarita wakaraya ni aguru batene kana ikoti cia nendende ikoti kugita bwe akoro bateni bagita bwe kuende gongana na kuwe ikabatene kiwita mamba yako yo ura into biatiane ndo wetu kia bwana na bea ibuita mamba ya nyumba njuri na inya kotine ndi inyareo ibuika kwa mamba yo ita kotine kweyare ya kwenu inaona iri yambe iri wito burari batire Wanda vinia zi njuri yombanirwe na nthi na ne arakia uma ni ukora waingire na ukora buu ibo tumaona bigimwe kabiri etete ate lakini njuri ndinkurugia koti nontu etirongwa urarongwa ateo kiampo kiraba unya utirongwa ona mbeu bai na uma mundu umbe njuri ongwa yo kweli enia thia tankurugia koti nontu koti ruare ureta murango nyuma waya ya mundu itinyara agotu gati wa muitire lagi njuri yegwa mai lagi yoga ya kwari utuku bakamenya aba na polna to na manto ya wita mamba ya kutiro oni kulingana na manto ya mbonete na kinya experience manto ya ola jagito mbere onto ikware na Clan Elders na ikware na njuri antu baba betwa agambi kana kinya Elders na njuri ne antu bakirite ndoni sana na ibendete uma nonto muntu ora yatiri ondeta kugita gamba mbuga gakatega kiri nyongo kenda ngani ayukia anke ya kwethwa yoni edeni na ndi muntu agachu akauga atiri mwana oju kintu kiga gutunywa na atebati gutunywa nonto obati kuga kai akiri tinyongo nonto no kuona na metho yaku no tumba kuga kana okoti gweta ugatumira wakiri muntu nagiti njara no kuona negiti lakini wakiri etana nonto aina uwezo na kuona na kumenya mawatho na mbecha etaka hapana mtu tu mugitete ategiti njara ingale muringite lakini manto ya kuonewa na asairi bareo na ndiki wiko ya kiroba bameyakira bakwenda muno barenda mbecha na wayabu bwinge bakarega uma kuende karaya kiwita mamba nya ya kutianirwo into yatare athina no twantu ibenda uma yatare no ate ayo tukie mtu etu ngwita kokie ndi muyinkuriria umpamburi mburi ere ayegwa kana ne ava yeuneku mukuru mwega muntu mujio mwega itiringitha kweu na atiarira kweu yeute tabule no wengi takinya yarera bukuromba mathaga wetoka wa mburi mtu na njau kana nyanjau igatonya nja iu yerone mwana na kinya mukuru aringi enda kurea kakuromba akauga na kwenda kurea mburi era mwekuru amwira ambo menye mburi une mwana wenda kurea ndio murombe endorea ure lakini mwana akaregare tiganane na kuromba no akakwira ndi kurea na no akure bone umane ntwende bya bimukuru wengwa utiaira kauwa yakawa mburi ni guntoro itibatire otongo nungi nyamba kayingi kana ni atakukara utiwa ite kuringithia na gukienda wewe ngo kone kanire
nkugwetete mantu ya itonga antu bara bethero baina into bithingi na ndauga antu baba baingi muno ibenda kwa associate na itonga na ndi mwana netaga inikisi ana yontu mwana na ndake yikuithwa ati nethe etena kwire na mutiga na baino kabo bwingi sana mwana agatoroka etagetha muntu ene into sana mwana netaga atonya mutiyura na ageta mukurura baba aga waguo amwita baba mwana agaciarwa nje wi mukurura nontu akumwita baba ni heshima aka mwana we mwana uyu netikairwa na mukuru akirumania into na rumenya mwana uyu nyake baire into bia yake ga into bia na rumenya mwana uyu nontu ni mwana we imbi mukuru akiumbikia kwa Elia au mwana ondendo mutira bira bingi kiriungi na elakia upurai na ume bwana menya bitumira boya kana ne ate bubwongo bamenya mwana nategwa kuma guciaro kwawe nontu bwa mbere ana bambere mete kithomo kiario muno ikwane na tumantu tuto kumenyera into bira bienje ukone ogwe nwendete orithi sana nukumba kwa kuri kumomari nya tuburi ara tuburi tu nontu nya twana itwategwa tuburi tu enje ukona mwana akinga na tu ayaga tuika ikendera agatuika ikendeje gwikinya mathaja ukona mwana matukite kuingira uno menyere mwana uyu akanenkerwa orithi omba kuwende kwe ibwaila kya bura mtu aina mwana nategwa karie we kuma kiambiriria na bakona bura mbeke na nategwa mwana ora kumba kuthurania na ageka na ndi mwana ora gwita ikuraga kwategwa kona mwana uyu kuringana na ora guchwa kana kuringana na matumathithio twa wenyayo agantu gakwitha uyu omba kuthithia mantu amathongi ndi mwana nategwa ageta kithoma kuma wana bwawe kenda bamenye ndi mwanka arakinyite kinya ukoria mukuru kinya mukuru yoyo wamwira mbira mwana okura umba gwika gintu gya karegita riraja akwira ukaja gwako kambira mbira mwana ora umba kwario ro muno kana wendete wangi ande tukirika kia twambiria wentoro ngambwe mukurwa ni ate ombikia kuira anto ekinya itara kwa ya kana ibabatire kuwa mapema kana ibaguya ebiatia bikiro ya ni ate ukona wewe tuyukie mukurwa ukura na utia au akintu kiao ibo ne mtobe kubatire tokende to bitikareto endo ntubire tando ne bambanja uri ibatia iro mantu ya jaugono bakero ukalieni baba nyongi ombo batunya nende sasa kuwende karaya iwe mukurunya na tiaera nto banja bantura na be anya baka na bubuka bwitho thaino kona bwabwa kwa kwinya kinya nande utule o ne ukobati ukara nonto bara baingi muntu aretera agakora akangaratana bangi muntu agakwa tuwete na atakobati ukara anto bakeya gweta kuthitanga ikuba tumera mbeche nyingi sana lakini muntu le ana banganira bakinya akwenda kugitanja ciao obati ko bagaira into ukabera wona nde imundetera yaitira ngugi ciakwa gwetera yaitira ngugi ciakwa na nde ora ketha imbeche ito bagachwata imbeche bogachwata ituboria mabwinde nonto kuthithia mantu le ureo tiuma no teo le ureo iraisi le teo irai kwena inya sana na ndi mantu yonde yarenda kuthithwa werune no tebati kwitha mwana ntu kinya buriku no ntu kuri into bimwe ntu beka ugeka into ikoreria kana ukeyokua ekara kumenyekana akiri na ndi ubati gwika mantu yonde werune ana bakaraba iyo tonga bwethe na ndi yoke ya kwithwa teo bakothurania utonga bwethe bachoki awe bana na bya tukirege na dombike kuwa manto ya point of view tianiro ne mutware kwa tena mureo kwa ne ate ukona uringe kwira wana Vineyards imana bwanu yete gokwa ndi unkuire ura mbere ndakwira ne mukuru na miaka 80 jiari mwaka wa 1936 na leo yete gokwa ura wonete thithitie nja haugi mathietire gukona ithite ngwiku kwawe kuwende unitethera kinya kwira wana mapema ubakaria ne na rira retire ona githaka kingi kia kinyina turambera nao na ikamwanja arere oronge amwira kinya kaunda kana ngutiere lakini mana ngankurumite githaka ke yoyo ntitate nditiana bedantiki ntumbi kuwende ibo no kona ni ntobo ya muchiarire areo areo ai sasa akaua ngania na nenkro akona renkirwe
na wethira kinya mwana ikuntu kuna wamwira ake okwiya kuya yenda akwire ugure kuna awene kuntu kuna kamunda gakwa ndakati yakwa ni ndatu na no baiterete ko wende kaba wita muntu reale ule awe unge no kagitira muntu rere na nyanya wakenda omba gwita ngwitia menya kugitira muntu agukora utekyo kwithwa kithia nonto no ke yakwira mwana ari o wendete bangi age yakwira kwe mwana wo mwari wikuona na muthomia ora kibathia kuthomithia bara ba karuta ko mwonga ila kuringana nkwire nya ukuritana ugenda kuri kinya kiuria mwongele no nduri yo kamate thei wao iyo kuiwo kithete atia ende yabendete mwite atia mwongele ngwetekia wengo kurikia kwirwa manto mwanya na njira yachetumika kwaya na into bya karaya ende neruo burokona indra koti tuko chionde kiuria gakwa ni irire yare ko kintu burabya ya na karaya kana burabya ya na nerua mwanka itare urenge utwe baya no rio kimenya utimbi yeteri